Follows why ima sanginga email mai bem fayango kango go ku waku lungangi video fa ale tota ya ko falo ai malai ya malia kawa ya pongi video sunga kuila epa fafkai mamua fangua ya ko kang ila u channel kemingi wa kidiki video nga o nga strike kakala channel kakala au sa mo ama ya shorts ya avilunga ya amalia ko la ko ya email mai fe mai pem fe ko post ya video al tauta ya ia po videos fo ia le sunga ya tuila e pafaftai ia ke mingei se ifa kali la ko email leu ke email ya la ko ya la o mai ya o pem faingo ko repost ia la ko video ia ia o ka ko ya maka fo ia le ke mingi ia leu ko sol ka fidima wale lokka mapa le ko ferwa ia anga ngafi makarangoa e Malaysia uonga i nga luengo. E winga i meio copyright ma strike i YouTube. A fai o fai sau YouTube channel. Ia e fai keke ai video ia ke ave dunga. Ia ede ongi ede i strike mangi ka ese o Samoa lava yang strike mai lau channel. Ia o videos yang post. Ia mamakalangoa mas kamalea i mea kau strike ang ngafi ma fuala o nga wa strike fo ilanga channel ko lua strike overnight e malama i fulka yao wa ban nga channel ko lua strike so o mare ko lule le aso e kasi ya uma makal ngafi e ki ala i fangel kayao sole lua strike ayo strike mai ai i channel au Samoa. So, ola ufa kuanga ia ka koia fai video. Ka koia au Samoa la ufa kuanga avaku ia ka ko Samoa ia fai channel. Ia awangi i kam fai fangia o video. Eu fa kaya ko nga uso ia manatu lei ia mese uso ia mus fa soa. Ya, fafkai mo fo kuanga e whainga o le video, ya, mea umai nga lua whaasoa mai e. Ai sa o mea nga lua whaasoa mai whainga o channel, whainga o video. Ya, alea la wa lua o strike ia wai ai. Koe kasi rale, koe. A whaila e ke alwaku i lunga la o channel, ai le au o delete video nga sa iai. Ya. Whaamadia kui i ngai au fans e mai sai la kou email i mai whamai mwhainga e kango i koe repost mai po kalame lea tau ta ia episode 4 ave ese uma ia lako promotions ma meare i kukongo le video au mai lavanga le video ia lea la wako wa ai wale ese video lo kong ki liki ia se i whakalikali mai ale fionga ia anai le whalolonga po ko whawhal vai malai. Pe allow mai a repost mea nga ia onko koe vai mai fo lea po koe amakang koe posta. E ofo i mea le fast party e kusa pe o ke fast wa o ke ka usa o mangingo kwa o au ia e nga o mea le fast o ke kango post ilung. Kusa fo ia la po mea le fast ia lea fo send le email ia i la kou po i la kou lo ngafa mai mea pe mawhainga alau mai au koe repost ia o nga koe waku fo i leirung ia as whakuanga ia ka kou ia au Samoa umai e whai channel ia whai keke ai le copyright okay pia wha pia mai le YouTube e le copyright ai le afeke lau channel ia okay la e mawhai o nga koe e mwhaianga e kong delete pe whai esi si whainga.
ai a strike lolo channel kusa pe kanga delete le video wa fia lau channel ia nga sfau kuanga nga avaku I mo ka ko ia mese nga ia o followers ye email mai me wali ese the video lea me nga fa pe nga le lunga mai pe mfenga kang ko au mai le video lea ia fa maria meres ka malo nga ko sir coffee malo ka pa awangi ko ferwa ai awa e kolu masinga ye le vale mga omia I lau ia awangi ko mo so strike le vale kolu masinga so mga omia lo fai keke le kolu masinga le se umal kolu masinga le expire lo strike ye lua ko am fai lo le onga ia onga okay le mo strike kas ai ko strike mai ya le vale ia o finito ka ko o le ise channel e rongo winga koe a maka mai a makanga koe a maka mai lalo koe faise si channel fo pe a alau mai a ole YouTube ka ilo ye ia whaukuanga mo ka ko Samoa uma lo fai channel fai keke ike uma I maulo kau ki ngā pe wo oilunga le afeo subscribers ia pe over ku fo ia ke uma I mau alo kau ki ngā subscribers ke le a ngā la koe delete a ko alo kau ki ngā ia pau nga se whaasoa nge yaso ai whaafkai si usa ya mus whaafkai mo whaasoa e mesio o whaukuanga umai mea channel kai mi leo ke update ai lau channel ia ma whaalongolongo ku fo I lau whaasoa ia seki uso ia pau nga se whaasoa nge yaso sa moa ia whaikeke a le strike I ke wa afia I lau channel ia manguian nge yaso saifua